Breaking news a free yenuaba Martha Ankomah we actress e wo Ghana ha Martha Ankomah ni team e de Lil Win e ko court asembibia se omra emagina court na omeyi na no e won sembia okafa Martha Ankomah ensem ni bu ha na eno den enchai na Kwadwo Nkansah Lil ebeso ejano edigu ya yenuaba ya girlfriend Martha Ankomah eso sister enso de ankompe no ho asem enso Kwadwo Nkansah Lil DJ Lil yi nani to free efa ye sister yi emu didi atem emu kase fin kasa ne bi wo okora na yentumi emfanto atiefo ahwefo yentumi emfanto anim efise ebia no ya papa na ni nyina emu no obi bebi sase dem pa na Kwadwo Nkansah Lil etumi akoka etumi aginja sister ya nkompe no ho asem ma eno enam so ya tabili Kwadwo Nkansah Lil ekokoti asem pa na Kwadwo etumi akoka ensem sei na Kwadwo ekakire Martha Ankomah umwade sa umwade we are homaso umwade ne nekwapo enimu we star bay obampo nimu obampo nimu na wo hwana hwe me ma me kwampo nimu ase Martha Ankomah o ka fun che data kesese ese ukwo siba me na etwa etia Ghana Kumawood onya star let me tell you we are upcoming actress we dey now onya star obi enimu stupid nonsense idiot Van Vicam the big star mpo ahon fedua empo etwa Kumawood the star no se mma no tietia Kumawood on se be sia brasem na mo tenkan no enne Kumawood star na was what just into unto CB mpo no o we dey unto akọ no bobe 2 billion ana 3 billion oh ne independent man fa ne save se Kumawood no se pa be na mo ya memre Kumasi he na titi bra ambassador no sabe enye Kumasi fo Kumawood fo na tokwa etomo hye ja titi no we ya unche bejati yenya bejati titi pintane epe mpam ye chai we ambassador ka MGTP na ona bechega ne chega ne ko GTP atane mpam fanse na GTP no hye GTP dan no obi ka se pia e foto mkwa bosen na the whole Kumawood movie no Ghana movie no movie directors akasefo the more stars you insult all of them steps papa be ne twa o makuma twasini na man tanke mapa aso umwade sa umwade we are homaso umwade kasa na bitu kwai kasa minya ho ana gbobuo bi na ka meseki na ka bo 3 billion so nke betua sesi papa be na etwa busa maame o maame hwe Kumawood Ghana fo bi koso chema na emani bre ne kwapo enimu enne Kumawood star na was what just into unto CB mpo no o wedin sno abusiana video no ana akohwe ede aba no ene Kwadwo yi wayi nani ato free wakansam ene ebese nano eye na wotwe ba ko etwa mu wakekansam pa de afa sister hu kirem se sister director ba ko a na se movie director ba ko a wo Kumasi ye friend Frank Fifi Gabin oda o screen so yi ene Kwadwo Nkansah ebo nkomo na nkomo didie mu no ana eye director Fifi Gabin kire Kwadwo Nkansah so movie bi kura na nka eba so no ofre eye Martha Ankomah ye nua ba yi san komra meka casting ho esomata yi kire mu so ogidama to sre enya de Ghana movie kuro betwa biem titiri kura ne Kumawood no enya de kuro de ne ho be for because atete apansem awie ntontodiem tisam wako ne edu meno nam so Kwadwo ebeso ojam edugu Martha yi so na ebram Kwadwo Nkansah bekeka ensem ni nyina wie ye no sister ye friend Martha Ankomah yi ontumi nkasa wo humbi na no mo wa wo ho na eno ane ye wo ha ye nka bi nhye mu nyi bi mfirimu ma sister yi abekasa ede afa ho so o tabiri Kwadwo Nkansah Lil ede na court na before kra na ye be court ni mu emu nsensem no director Fifi Gabin so abekirekire nsen mu akire se enkomo ni Kwadwo Nkansah Lil edi ye na private conversation kra nsese anka ekese ba bontin enti onim de enti Kwadwo Nkansah enkomo ye di wokokuom no atumi abeka wa bontin enti Kwadwo emra emepa chew omepa Martha Ankomah chew na dwobere entumi mra nso Kwadwo amfi na no na nam so a eye Martha Ankomah etumi atabili asem no ede kokota asem yi yebekọ di ye ne edi akire ma odekọ Accra High Court ma eye letter no mu nsem so mo hye Kwadwo Nkansah Lil 8 days on family na nsenka bi eda ho bia no
omumna besiesie na bibia ntumi enwepeyo enti wo hwe letter ya eda o screen so a court summons no baako eno no ayetifi asem no matwono statement of claim a plaintiff no ye friends Martha Ankomah ana defendant no Kwadwo Nkansah Lil na Martha Ankomah lawyers for say omo mpene toton ene ne no a omo de omasem no adwobrew niam baako mienu miense bi ano mu hia firi Kwadwo Nkansah Lil ho se ebra Kwadwo Nkansah kasa no ne okeka nsama kese se bi aburu ze bi mbredu yasa yesi Kwadwo Nkansah chirimu se enye GTP mpanimfo ntoma company enye government mpanimfo bi ni mpanimfo chiranka endorsement kura enya de a Martha Ankomah ebeka ene ensam de wakeka bia wo videos yi bi okoyi previous videos a obehu de course ne de baaye na no ana Martha Ankomah lawyers echiremu se one ebra mo de Kwadwo Nkansah court Accra High Court no omo hia 5 million Ghana cedi defamation statement made by defendant every Kwadwo Nkansah ho omo hia 5 million Ghana cedi de every Kwadwo Nkansah Lil ho ebie mo nso damages ene niema reputation na ode asay Martha Ankomah no yenhwani yemfa entansa emfa mo Kwadwo Nkansah ni achi no ofirimu fia no watumi ahu se no ko hoyi sana jeme then no mu biem ana Martha Ankomah lawyers letter ye mu kire se no kure ni nyame enu ne bonsam atiko ene Kwadwo Nkansah kan nsemi publications bebre online TV from krenkren to krankroma twono asemi a asem ni nyina na be ye nbuase de amom client your friend Martha Ankomah ntia no court no enhwe no momfa enhye bi ento Kwadwo Nkansah Lil so na omepacho public baby o tana ye live video no Kwadwo Nkansah nsan betana ho abiem na ombra emeye retraction na adwebrew entumi emra court letter ni mu na no mu biem no anomo sande ato Kwadwo Nkansah Lil so se sania kotana ase edidi enkomo kekensam akese no court no mfa ntansa bi Kwadwo Nkansah na ensam okokan ni nyina no ntumi improve nkire court no mo de omasam tietia enia awusu Kwadwo Nkansah Lil so react when we post video bi on the social media video in social media platforms so yenim the opachere video no eni Tama chamtro tama ye gana ni mu kuma afanka pe tama ye gana ni tama ne gana abusuya na chasensam de ye be full asem way from krenkren to krankana abusuya be koso de ye ne de achie de be piem bia ba ne be mahwefo tiefo nso ahu de ekọ ne de ba na mo nso mahu de ekọ before be kra mo amya kono me kanfo Charistic Company Limited inu a friend Zara Misha ana Zara J capsules de amount obi a wo hwe me bia se eba infection bacteria menstrual disorder infertility ulcer prostate problems oba person what think to be general sutesa bno kokko de bi brofo kase be friends the boost of libido o yo ba wo hwe mu tie ma odepoa enka emma wase enya sakura na wonye guy kwaje impenifo nro bi eduro yi zaman capsules inso member dro ye bema fo aso femme se bia buru odo yere o kanche ma bi kompema je so ma ho sepe no obayi no ho sepe no na bibia tumi ewie peyo na zaman capsules be di wasam de amount ye besisi ya de sexual weakness a eduro betu ase deku de amount na hindi heba mi she de metere so anama sori ebe 3D yale brofo kase ebe friends malaria fever typhoid diabetes o blood pressure no ekosoro o de doctor declare so ya de bia da osu bia o de ko wo ma kwaji mpanifo dro bi edro yi FDA ahwe magia tum so obi obenu madro bia bebo ni nipadua o pe ne dudu atu a o pharmacy herbal stocks a eben wo a onsa ebeka mpanifo nro bi o fa numbers na da o screen so pe mu nchire mu nse bi se bia so afre doctor o test WhatsApp ya 24 hours line mpanifo bejo so na bibia tumi edimu abusunya aha na bere ne mra be me yakwan ye di dwumadi nyina beba na wiye e frame Dan Kwesi Prince mesero so ba no subscribe wa share wa comment every baby wa hwe free na abusunya na tumi akoso ayekese nyame adoma dase ne ebedi ahia mum makra